Sibingelele sikwamukele uhlelo lwethu lumnandi kakhulu basithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sikwethulela abaculi abahlosiile nabanohlozo namhlanje siphathele umfana walika jikijiki insizwa ke ezalwa ichala kaShafuza futhi nolemnyama emhlophe umsebenzi yawo mfowethu uMagandla shoshele mfowethu ehlanga enza amashinga kanti abanye baganda behlehlenye uvalo uyayazi ke mfowethu insizwa ke umzulu kaShafuza mfowethu futhi izalwa ichala izoyichazela abantu ukuthi masikhuluma ngomzulu kaShafuza ke sikhuluma ngobani ake sibingelele insizwa kithi sizothanda mhlawumbe ukuchazela abantu masikhuluma ngomzulu kaShafuza sikhuluma ngobani noma uqale nje ubingelela abantu futhi ubachazele masikhuluma ngomzulu kaShafuza sikhuluma ngobani Mpana sanibonani right Mpana irani umzulu kaShafuza lo yabona maqembu ngithandana ngobani ngizala kaJijiki la ngizala khona inkaba yami umculi nje usasemncane ngilabele ukuthi ngoba ngimsebenza ke basho njalo abantu akusho mhlawumbe omunye umuntu esekhaya mfowethu engathanda ukuyibuzela noma ngathanda ukuba nolwazi njengamanje udini mfowethu ethatha ekhande uthando siyazi ukuthi khona insizwa ekhaya mfowethu ngoba kumjijelo bakhona mfowethu umnikezwa ikhona insizwa obheka ikhona mfowethu ngathi yini ekhanda uthando kaMaskandi into ekhanda uthando kaMaskandi ngizalwa nomculi nesibuso umculi yaphila kimi noma mhlawumbe kwakungathini into engikule ngilalela ngilandela indaba zakhona funa khona indaba ngathi ngicela indaba ngilandela indaba zomculi ngilalela kakhulu umculi kaMaskandi nengakhethi namaartist ngilalela kaMaartist noma umculi bengilalela kwaya ngawuthanda umculi ngiyabona khona uJaka Shafa ngiyasisiphiwo noma ngakhona ukucula la ngabona khona ukuthi sengikhupha ingoma noma sengikhupha babethu sengikhupha khona ukuthi umculi kahle into eyima ngengibona ukuthi bangangena kungenza siyazi ukuthi i-album yakho leyo uyidlala istage sinesikhathanyana ikhona mfowethu iziphi inamba ongathi mfowethu zikwenze waba kuleso sigaba leso okuyizwe njengamanje ngoba siyazi i-album yakho sinesikhathi wakhipha bajabula kakhulu abantu emva kokuthi kuphangalala ubakwakho kade inkosi kaMaskandi waphinde wabuya nje ukubuyile manje mfowethu iziphi inamba ezingazokwenza wafihlakala mfowethu ngumuntu osebenza ngoMaskandi baningi kakhulu abantu ade bekubuza bengithuma futhi bethi angikubuza nako ngingabahlale nasemashingeni noma ngeke ngisho ukukhuluma kakhulu kodwa nje kuchazela abantu kancane ukuthi mfowethu yini ekubambile bekwenzakala inamba zomculo ziningi mangayibala ngaphela usuku kodwa ngathina ezinkulu kakhulu umculo wokuphusha ungaphusheki kahle kubantu ngawuphusha ngathi zonke indlela kuma radio station uthi awuphusha ugcina ungaphusheki akuphi nakuphi uthi awuphusha ungaphusheki enye into ephinde ibe ingqondo enkulu lento yama-CD ayifeki uyawubulala umculo ngoba abantu abaningi bagcina sebefuna ngathi bazothenga lowo mculo ezona ngqinamba enkulu lana ukuthi emcimbini yaMaskandi uthazana ngqozo aliye ukuthi ayichaza ngingasho lutho kodwa akasithemba ukuthi uzovuleka lezo ngqinamba into ezophela ngoba impilo phela hamba ubambeke ugcina uthidilele kodwa ugcina siyahamba ubugaggu mfowethu wabuthatha bonke mfowethu kuyichala kaShafuza mfowethu ngathi yini ongathi abantu abayilindele kumculo kaMaskandi sebekubonile mfowethu siyabazi ukuthi bebenothando kakhulu le chala siyalazi ke ichala ukuthi mfowethu isikhopha mlando lesiyana insizwa mfowethu yangena kushisa mfowethu kukhona umthengiseni nomgqumeni mfowethu beyibambile kushisa kuvutha bhe kodwa wangena ichala kaShafuza mfowethu lagqama la leli chala esilazo namhlanje sihlonipha ukhulu mfowethu yini ongathi abayilindele abantu kuwe mfowethu siyawazi amagalelo enolemnyama mfowethu yini ongathi abantu njengamanje njengomzulu kaShafuza mfowethu kufanele bayilindele kuwe eminyakeni ozoba khona kuye emculweni thina into engayilindela kimi ngiyalindela umculo ojwayelekile noma ngeke ngithi ngiyalindela umculo wamjijelo usho lo menzele usho ngamjijelo labo usho ngawuthuli ngobona kade kwamaqembu amakhulu ngalindela labo usho noma ke ezophuma ngelinye igama engizokusungula mina bese ngisungula nabafuthi ngisebenza ngicabanga ukuthi ngalindela umsebenzi omkhulu nami ingoma ezinandi ngendlela eyisimanga ngoba thina ingoma ezinhle ingoma ezimnandi ebeyithandela zikhona lapha kithi siyaphuma usuku sonke ngithi ngilindela into enkulu kodwa ngingaseki ukuthi kuzoba into yaningi kodwa lento emnandi yese ingekudala mfowethu kwathini uyicelela ezizweni uyicelela ey'ntombini uyicelela abahleli bemicimbi mfowethu ukuthi bakweseke mfowethu usufikile ugalelekile ikhono likhulu mfowethu uyicelela kibo bonke abantu nabathanda umculo kaMaskandi nabathanda bomculo eNingizimu Afrika mfowethu uyicelela isupport uyicelela ukwesekwa mfowethu uyicelela ukuthi bekulandele mfowethu ey'nkundleni zokuxhumana zonke mfowethu kuma-digital stores mfowethu kuyo yonke indawo la abangathola khona umsebenzi wakho into engayisho bafowethu ngizokhuluma nabahleli bemicimbi ngicela ukuthi noma ningangazi mina kangako noma mhlawumbe ngingawubona umsebenzi wami kodwa mangingqongqoza mina kuwe wena ungivulele ngoba
okusho ukuthi kunalento ekuwe mina engiyidinga noma ngicela ukuthi ningisize ngayo bengicela ukuthi nisiqashe noma ningiqashe ebese nizama ukuthi ku-Facebook ngithandelani umzulu kaShafuza isibongo kaSipho ngoba vele abantu abaningi bangaziwa nilandele lelo page lona page likhuluma ngomsebenzi wami noma ngabe yini elapho emayelana nomsebenzi wami ufuna ukwazi ngithandelani ngomzulu kaShafuza la uzothola khona yonke into engayo kulelo page uzokwazi yonke into ngami ube khona kulelo page ku-Instagram ngithandelani mjikt ngubani engathi ngikutomulele lamjiji ngoba vele bethi ngifana nakungazazi bashona kodwa abantu bashintsha abayibonayo thina enye into ku-WhatsApp khona inamba yami uzoyithola epejini ikhona ngilahlile ngathathe ngilahle khona abantu bazosheshe bayithole ngoba ngabonanga mina ibheke ipeji uzoyithola enye into ngicela ukuthi besiseke umculo wethu niwuthenge ninganiyeke lento yokuthi babone umngane wakho epostile uthengela i-album yami kaShafuza wethu zishele lento yokubulala umculo akusikho ukuthi niyasiseka lokho ukusibulalela umsebenzi wethu noma ukugqokaza amandla ethu futhi umculo uyabiza iningi imali kukwethu so bengicela ukuthi lento yomasengelana noma lento yosheba nabashayeli o-WhatsApp kani nani niyiyeke straight nenzele ema-digital stores asekhona sekuzongena lento yama-USB kudayisa ngama-USB ama-CD ahamba kuphela nawo ama-USB nithenga wona nama-CD mesakhona niwathenga lento yoshayela ngicela ithandazana nabafethu Mfowethu siyazi ukuthi engomeni zakho kade ukhiphile mfowethu bakweseka kakhulu abantu ngathini mhlawumbe amazi akho kuphetha sesiphethe nje umsebenzi angiwadlula ngo-2019 ngathini bangisayakhula abantu bonke amaphephizi engangenzile badayisa phela bawalanda ey'tolo phela bawalanda kumphatha phela even imaster enganginayo endlini bafika bathi bayithenga ngabadayisela ngizobonga kakhulu lelo thando elanginikana nama-digital stores layo ngabona bengikhombisa lapho enkampanini ukuthi hayi ayanyuka ku-YouTube nakhona ama-views anuka njalo ngibonga kakhulu lelo thando elangenzela lona nangelinye ilanga bangiphinde ngikhiphe umsebenzi ngiphinde niwuthande ngiphinde niwuthengele ngiyabonga kakhulu uthando lango-2019 nango-2020 lo nyaka esiwona 2021 liphinde lelo thando lango-2019 usebekhulu nalelo langa lelalanga lithuphula kancane siyabona besiphethe umzukulu kaShafuza umfana wenu nemnyama uMagadla Shoshele niyayazi futhi niyawazi amagalelo awo zinsizwa zintombi siyacela nuse umculo kaMaskandi siyacela iseke insizwa sibonge kakhulu ukukhuluma nayo sazophinde siqhubeke futhi kumnandi kakhulu ngoba inhlelo yiningi sinazo kumnandi siyabonga kakhulu